با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکент منظور شماست. السلام علیکم. در اجلاس چهارم مجلس وکیلان خلق شهری پنجکent دعوت هفتم اساساً فعالیت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent در سال 2025 و دیگر مسائل مهم روز بررسی گردیده از روی آنها قرارها قبول شدند. در طلار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent تحت رهبری رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده اجلاس چهارم مجلس وکیلان خلق شهری پنجکent دعوت هفتم برگزار گردید. با صدا دادن سرود ملی کار اجلاسیه آغاز یافت. در کار اجلاسیه نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رئیس اتفاق کسبه ولایت سوخت شریف الله عبدالله‌زاده، معاونان، رهبر دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، رهبران کارخانه و مؤسسه های شهری، رئیسان جماعت های دهات و نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک نمودند. در اجلاسیه اساساً مسئله ها درباره اعتراف نمودن وکالت وکیلی وکیلان انتخاب شده مجلس وکیلان خلق شهری پنجکent دعوت هفتم از حوزه های انتخاباتی علاهیده، وارد نمودن تغییر علاوه با قراری مجلس وکیلان خلق شهری پنجکent دعوت هفتم از 12 مارس سال 2025 تحت رقم 11، وارد نمودن تغییر علاوه با قراری مجلس وکیلان خلق شهری پنجکent دعوت ششم از 26 دکبر سال 2024 تحت رقم 318 درباره قبول بودجت شهری پنجکent برای سال 2025. درباره قبول بودجت شهری پنجکent برای سال 2026 و اجرای بودجت سال 2024. درباره مقرر نمودن معیارهای انداز و پرداخت‌های حتمی علاهیده در حدود شهری پنجکent برای سال 2026. درباره تصدیق نمودن برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهری پنجکent برای سالهای 2026-2030. درباره تصدیق نمودن طرح مفصلی به نقشه‌گیری شهری پنجکent مورد تحلیل قرار گرفت. در اجلاسیه همچنین حسابات رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده درباره فعالیت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent در سال 2025. اینچنین حسابات کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اوید با آداب وکیلی و نظارت دستوری مجلس وکیلان خلق، حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر از حوزه انتخاباتی فراب تحت رقم 40 بکتیمور منصورов شنیده شد. در ادامه جلسه وکالت وکیلان از حوزه های انتخاباتی پیش از مهلت قطع کرده شده بود. بر عوض وکیلان خارج شده در حوزه های انتخاباتی سال جاری انتخابات برگزار شده، کمیسیه شهری انتخابات تأسیس داده شد. در نتیجه انتخاب کنندگان صابرزاده صبور و فرزانه مجیده و وکیلان پیشین را عوض کرده امروز در رفت اجلاسیه سوگند یاد کردند. رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده برای وکیلان تازه انتخاب موفقیت ها تمنا نمود. در رفت اجلاسیه وکیلان وضع اجرای برنامه‌های دولتی را وابسته به عملی نمودن نقشه و برنامه‌ها، کارهای سازندگی و بنیادکاری، خرمگردانی و آبادانی، رشد ساحه‌های اجتماعی اقتصادی شهری پنجکent در سال 2025 حسابات داده مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. ذکر گردید که در دایره سزاوار استقبال گرفتن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکent بنیاد 984 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده بود و امروز با خوشنودی و سربلندی گفتن ممکن است که این نشانداد 100% اجرا شده انشاءات گوناگون جشنی مورد استفاده قرار داده شدند. شهری پنجکent رسما شهری جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف گردید که این یک دستاورد مهم در حفظ و رشد میراث غنی فرهنگی تاجیکستان میباشد. شهادتنامه آن نیز در مراسم تنتنوی در فستیوال بین‌المللی سپرده شد که این یک نوگانی و در صحیفه تاریخ بار اول با حرفای زرین ثبت گردید که این افتخار و شهرتمندی به عنوان هنرمند پنجکent را نشان می‌دهد.
ин ҳама аз ғамхориву дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мебошад, изҳор доштанд вакилон. ғайр аз ин, соли ҷорӣ дар шаҳри Панҷакент бори аввал мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ баргузор гардид. Баргузории ин мусобиқоти байналмилалӣ дар рушди гӯштини миллӣ ва таҳкими нуфузи варзиши Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ қадами муҳим мебошад. ҳамчунин бо мақсади гиромидошти шахсони маорифпарвару адабиётшинос ва шахсони ватанпарвар дар шаҳру деҳоти Панҷакент солгарди навбатии шахсони барӯманд мисли Мастон Шералӣ, Муродулло Шерализода, Исмоили Зарифӣ ва монанди инҳо бо барномаҳои илмиву адабӣ, фароғативу фарҳангӣ хотирмон таҷлил карда шуд. Дар назар аст ки 75-солагии шоири шинохта Камол Насрулло низ бо барномаи ҷолиби фараҳбахш ҷашн гирифта шавад. бо мақсади ободу зебо гардонидани диёри азизамон, хӯраму сабз гаштани муҳити зист, раиси шаҳри Панҷакент ба ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр сафари корӣ анҷом дода, ҷиҳати босифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ, тарҳи меъмориву миллӣ, сатҳу сифати корҳои сохтмонии масъулинро вазифадор мекунад, то сари вақт иншоотро мавриди истифода қарор диҳанд. ҳамзамон беморону барҷомондагонро ҳамеша аёдат карда аз зиндагиашон бохабар мешавад ва маводи озуқаву кӯмакпулӣ низ дастрас мекунад ки ин роҳбари миллатпарвару адолатпарвар будани сарвари давлат ва дар симои пешвои муаззами миллат раиси шаҳри Панҷакент низ чунин шахс мебошанд, таъкид намуданд вакилон. дар рафти иҷлосия вобаста ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи номҳои объектҳои ҷуғрофӣ пешниҳод карда шуд ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10-уми деҳаи Фароби ҷамоати деҳотии Фароб ба номи шахси меҳнатпарвар, ходими давлатӣ генерал-майор Худойқул Ҳамроқулов, собиқадори Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва роҳбари нахустини Кумитаи гумруки ҷумҳурӣ гузошта шавад. дар кори иҷлосия раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар соли 2025 ҳисобот дода, ҷиҳати вусъат бахшидани корҳо ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмин намудани сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ, бартараф намудани камбудиҳо дар самти нигоҳдории роҳҳо, беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, ҷонок намудани корҳои сохтмонӣ дар муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳои бунёдшаванда, таъмини сифатан хуби хизматрасонӣ, истифодаи самараноку мақсадноки обу замин, таъмини нақшаи иҷрои андоз, дастгирии соҳибкорӣ, шахсони яккаву танҳо ва барҷомонда, таъмини фаровонии бозорҳо бо маҳсулотҳои озуқавории хушсифат, таъсис додани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва ҷойҳои нави корӣ ва дигар масъалаҳои муҳим ибрози андеша кард. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент ба масъулини самти саноат дастур дод ки бо инобати татбиқи ҳадафи 4-уми миллӣ саноати кунонии босуръати кишвар оид ба афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ ва воридот ивазкунанда, бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои нави корӣ, тақвият бахшидани рушди содирот ва васеъ намудани имкониятҳои содиротӣ ва дар муҳлати муайяншуда ба истифода додани корхонаҳое ки ифтитоҳашон ба нақша гирифта шудааст, тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шавад. иҷлосияи 4-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати 7-ум бо як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Панҷакент дар робита ба масъалаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ гардиданд. дар интиҳои иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раиси иттифоқи касабаи вилояти Суғд Шарифулло Абдуллозода доир ба рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент дар соли 2025 ибрози андеша кард. қайд гардид ки соли ҷорӣ Панҷакенти бостонӣ ба пешравиҳои зиёд ноил гардид ва ин бо дастгириву ташаббусҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сокинону соҳибкорони ватандӯсти шаҳр ба амал омад. бо садо додани суруди миллӣ, иҷлосияи 4-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати 7-ум кори худро анҷом дод. гузориши Муниса Атамуллоева, Хаём Ҷораев.
дар ҷамоати деҳотӣ саразм мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон миршакар ҷалолзода бо фаъолон ва сокинони ин ҷамоат баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади шарҳу изоҳи нишондодҳои паёми имсолаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли равон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа намуданд, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода дар ҷамоатҳои деҳот, корхонаи муассисаҳои шаҳри Панҷакен силсилаи мулоқоту суҳбатҳои хешро идома мебахшад. аз ҷумла дар идораи ҷамоати деҳоти Сараз бо иштироки вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода як мулоқоти судманд баргузор гардид. мавсӯф ба ҳозирин дар бораи муҳтавои паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ маълумоти муфассал дод ва аз ҳозирин даъват ба амал овард ки мо бояд ҳамагон дар татбиқи паёми пешвои миллат ҳамчун барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми арзандаи хешро гузорем. дар ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода ва раиси кумиҷрояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мастона Муродзода андешаву мулоҳизоти хешро арзёбӣ намуда таъкид намуданд ки имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ва кумиҷрояи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ҷиҳати тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон гурӯҳҳои таблиғотӣ фаъолияти хешро бо маром идома мебахшанд. мулоқоти навбатӣ вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода бо ҳайати омӯзгорон, хонандагон ва сокинони шаҳраки Сараз дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-юми шаҳраки Сараз баргузор гардид. дар оғози ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки айни замон аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен силсилаи мулоқоти суҳбатҳо вобаста ба шарҳу изоҳи паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода ба сокинони шаҳраки Сараз, ҳайати омӯзгорон ва дигар иштирокчиёни ин мулоқот таъкид кард ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон асосан барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат равона гардида нақшаи вазифаҳоро барои соли 2026 соли истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст ва бояд мардуми Панҷакенти Бостон дар татбиқи нишондодҳои паёми пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳаматарафа саҳм гузоранд ва барои рушду ободонии ин диёри қадимаи тоҷикон саҳми арзандаи хешро гузоранд. сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-юми шаҳраки Сараз Резолиддин Сиддиқов барои баргузории чунин як мулоқоти хеле пурмуҳтаво ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Миршакар Ҷалолзода ва ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен арзи сипос намуд. дар ин мулоқот чанд нафар омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 низ андешаҳои хешро пиромони паёми
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён намуданд ва таъкид намуданд ки дар паёми навбатӣ сарвари тоҷикон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шудааст ва мо омӯзгорон вазифадор ҳастем ки барои боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия аз тамоми имкониятҳо самаранок استفاده بریم. گزارش عباس همراساده و شاهحسین صالحов. идомаи барнома тибқи қарори шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоти вакилон бо интихобкунандагон доир гардида истодааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузоришҳои ҳамкасбони мо. طبق قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی میرشکر جلالزاده با انتخاب کنندگان برگزار گردید. ملاقات مذکور در تالار کاخ بنولایق شیرالی شهر پنجکند دایر گردیده. در آن معاون رئیس شهر مراد شکورزاده، پروکرور شهر، مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر احمدزاده اشتراک و سخنرانی نمودند. سراول مراد شکورزاده مهمانان را به حاضرین معرفی نموده ایشان را به شهر باستانی پنجکند خوشامدید گفت. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به شهر و توضیح نکته‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور ابراز اندیشه نمود. او اوید به سمت‌های اساسی سیاست داخل و خارج کشور، هدف‌های استراتژی مملکت زیر توجه پرزیدنت کشور قرار داشتن ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، اینچنین اوید به بلند برداشتن مقام زنان و جوانان در جامعه، تربیت درست نسل نورس، جلب جوانان به کسب و هنر، رشد ساحه‌های کشاورزی، جلب جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نمود. در ادامه سخنرانی اوید به بلند برداشتن سطح معرفتی حقوقی شهروندان، اینچنین اوید به درست براه ماندن تعلیم و تربیت فرزندان و بیدار ساختن حس مسئولیت شناسی و خویشتن شناسی در ضمیر آنها، پاس داشتن استقلالیت دولتی، حفظ ارزش‌های ملی، وحدت و یگانگی، احترام گذاشتن به مقدسات ملی، ترغیب و تشویق دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی، رعایت حتمی قانون‌های ملی جمهوری تاجیکستان ابراز اندیشه نمود. پس از آن اسکندر احمدزاده به سخن برآمده اوید به نکته‌های اساسی پیام سروری دولت سخنرانی نمود. او قید نمود که در پیام به تامین رشد صنعت، انرژتیک، کشاورزی، ساحه‌های اجتماعی، حفظ محیط زیست در دایره تشبس‌های جهانی رهبریت عالی کشور توجه خاصه ظاهر شده. جهت بلند برداشتن سطح حفظ اجتماعی کارمندان ساحه‌های بودجهی، نفقه‌گیران، تحکیم معرفت حقوقی جامعه، اندیشیدن تدبیرهای مهم پیش بینی گردیدند. همزمان او قید نمود که سروری دولت در پیام خود ذکر نمودند که در تمام ساحه‌ها از هوش مصنوعی استفاده شود. چنین یک ملاقات در تالار کاخ فرهنگی به نام علیم بابایف شهر نیز دایر گردید. در ملاقات مذکور پس از سخنرانی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی میرشکر جلالزاده، پروکرور شهر به سخن برآمده اوید به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان درباره قانون جمهوری تاجیکستان در مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک سخنرانی نمود. همزمان اشتراکچیان این شورابینی نیز درباره پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت عقیده‌های خویش را ابراز نمودند. در فرجام جمع آمد اشتراکچیان سخن نموده درباره پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت عقیده‌های خویش را بیان داشتند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. در اساس نقشه تبلیغاتی مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک معاون رئیس شهر مراد شکورزاده با استادان و دانشجویان لیسه کسبی تکنیکی وابسته به نشاندادهای پیام ملاقات دایر گردید. ملاقات را دیرکتور لیسه کسبی تکنیکی جسوربек رحمانов حسنی آغاز بخشید. سپس معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکورزاده محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شرح داده افزود که
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати давлатии кор бо ҷавононро ҳамчун самти калидӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат арзёбӣ намуда барои самаранок амалӣ гардидани он аз тамоми имкониятҳо истифода карда истодааст. зеро ҷавонони мо нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошанд ва мо бо ҳисси баланди миллии худшиносӣ ва худогоҳӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии онҳо ифтихор мекунем. имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳибистиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишварамон соҳае нест ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём бо боварӣ изҳор доштанд ки ҷавонони бонангу номуси даврони истиқлол дар пешрафти иқтисоди миллӣ, тараққиёти давлат ва ободии ватани худ минбаъд низ саҳми арзишманд мегузоранд. директори литсеи касбии техникии шаҳр ҷасурбек раҳмонов дар суханронии хеш қайд намуд ки боиси ифтихор аст ки пешвои миллат дар ҳамаи суханрониҳои худ ба ояндасозу парчамбардорони миллат будани ҷавонон таъкид намуда таваҷҷӯҳи тамоми сохторҳоро дар робита ба тарбия ва дастгирии ин қишри ҷомеа таъкид менамоянд. аз ҷумла қайд гардид ки аксарияти аҳолии тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошанд. гузориши майсара тиллоева ва шоҳҳусайн солиҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар арафаи соли нави милодии 2026 аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба як гурӯҳ фарзандони оилаҳои камбизоат тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар пайравӣ аз сиёсати инсондӯстонаву хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири дастгирии оилаҳои ниёзманди ҷомеа аз ҷумла шахсони яккаву танҳо ва маъюбону ятимон мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр пайваста кӯмакҳои худро мерасонад. дар арафаи соли нави милодӣ 2026 дар шӯъбаи маърифи шаҳри Панҷакент ба фарзандони чунин оилаҳо тӯҳфаҳо ва сару либоси мавсимӣ тақдим карда шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Айқибӣ дар чорабинӣ ширкат варзида ҳамагонро бо омодомади соли нави милодӣ 2026 шодбош намуд, барояшон сеҳатмандиву пирӯзиро таманно кард. аз ин дастгириву кӯмакҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр мудири шӯъбаи маъриф Масъадулло Усмонзода арзи сипос намуд. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ифтихори соли нави милодӣ чорабинии соли навӣ баргузор гардид. бо мақсади дастгирӣ намудани табақаи ниёзманди ҷомеа, ғамхӯрӣ намудан дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ва шахсони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд, махсусан дасти кӯмак дароз намудан ба кӯдакони ятиму бепарастор ва дорои маъюбият дошта, дар арафаи соли нави мелодӣ тибқи нақшаи чорабинии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба кӯдакони маъюб, ятиму бепарастор ва аз оилаҳои ниёзманд аз ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент тӯҳфаҳои соли навӣ тақдим карда шуд. раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода суханронӣ намуда ҳозиринро бо омади соли нави мелодӣ шодбош гуфт ва барои эшон дар соли нав таманниётҳои нек орзу намуд. пас аз тақдими тӯҳфаҳои соли навӣ барои шод намудани хотири кӯдакон барномаи фарҳангӣ тақдим гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. тамошобинони гиромӣ, ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ бошед ба муроҷиатномаи маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент. ҳамдиёрони арҷманд бо фароризӣ иду ҷашнҳои фархунда аз ҷумла таҷлили соли нави милодии 2026 барои омодасозии дастархони идона, талабот ва харидории маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи шаҳрвандон ба маротиб зиёд мегардад.
бинобар ин маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент аз муштариён эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ҳангоми харидории тамоми анвои маҳсулоти хӯрокворӣ ҳатман ба сифат, тамға коғази маҳсулот, муҳлати истеҳсолу истеъмол, вазн диққати махсус дода, риояи талаботи болозикр ва дигар муқаррароти қонунии стандартҳои давлатиро аз соҳибкорону фурӯшандагон дархост намоянд. дар сурати иҷро нашудани талаботи мазкур шаҳрвандон метавонанд барои ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмоли худ ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷик стандарт дар шаҳри панҷакент шахсан ё ба рақамҳои телефонии қабулгоҳ 5668 сардори шӯъбаи масъул 92 764 3470 муроҷиат намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 5668 ва 92 764 3470. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.